В Балаклавском районе среди живописнейших крымских гор расположилась деревня Буюк-Мускомья. Здешняя природа завораживает красивыми видами, которые открываются взору сразу при въезде в село. В минувшие выходные на традиционную встречу односельчан со всего Крыма здесь собрались потомки тех, кто родился в этих местах до депортации. Молитвы они почтили память погибших в годы ссылки и посетили места, дорогие их сердцу. Büyük Muskomya koyun kenarları destek olacak. Şuna bizler bulunamız. Uryan dedi. Azver'in yanında. İki aziz buna bu Uryan dedi. Yukarı aziz Sufyan dedi. Kırım boyunca bu en büyük azizler diler. Bunda tek Baydar etraflarda değil de çok başka yerlerde dedi, başka koylarda de ki bir yerde illa bir duacık yaptılar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Элхамдулиллахи Раббил Алямин, Рахман Рахим, Малик Йомиддин. С каждым годом пожилых людей на встрече односельчан становится все меньше. Но любовь к родной деревне, ее историю они передали своим детям, которые помнят о своих корнях и готовы строить здесь свое будущее. Бүгін келіп құрбан чалып, чтобы адамларға құрбанлық плов yapıp тарқатмаға дегендек, қарбаларым ері, қарбаларым бұндан көчіп кеттілер. Onun için karbanımı koyun bundan Allah kısmet etsin niyet ev alıp men ballarım или толларым будущее кısmet olsa yaşayacaklar. Сегодня в деревне Буюк-Мускомья проживают всего 12 крымско-татарских семей. Хотя до депортации село было преимущественно крымско-татарским, действовала своя школа и мечеть. Мені рахметли анам мынап койден, Буюк-Мускомья койден. Мен келдім 90-да, келдім ысмында, вот мені үй қыдырдым. Kırım'da жүрдім, son келдім, Буюк-Мускомьяда үйін алдым. Мына койда чисто татарлар жасайды. Мында 2-3 қоранда рус бар еді, и все. Дағда чайырлер бар еді, андағы руса чайырлер. Енді ашық қалды, парлайлы үйлеріні. Но в центре села сохранился дом, который дорог семье Халиловых. Мен бұл жерде келген вақытымда анамы қоқысы келе. Мені анам Халилова үстіне ішінде Даннамамед Салайдинова да yaşaydılar. İlyasov Halil 5 баласын, 6 баласынан yaşаған. Birinci oğlu Enver Cenk'te kayıp oldu. Ağası Server bunda Буюк-Мускомья сельсоветінің sekreteri çalışkan son bir de partizan artiyatını organizavat etken son 1942 yıl немцелер тарапынан атылды. Выходцы из деревни Буюк-Мускомья и их потомки ждут каждую встречу с нетерпением. Ведь для них это возможность увидеть близких и друзей, с которыми им пришлось многое пройти, вспомнить прошлое и поделиться своими переживаниями. Bizler Özbekistan'da olanda bizim babalarımız, kaynatam, komşular hepsi Буюк-Мускомьялıydı. Onlar her vakit bu Буюк-Мускомьянın lafı çişinip otursalar Буюк-Мускомьянın lafı bitmez edi. Biz her bir yerini onların aytışınca biledik. Her bir şey. Sokağını, bayırını, her bir şeyini biz biledik. İçinde bir yanık ana babamız gelip buralarını korup da toyup nefes almağına bir paça öncünamız. Выросли с бабушкой, с дедушкой, и бабушка очень часто рассказывала, как она здесь родилась, как жила, дом ее стоит, и мы ходим, смотрим дом каждый год. Чувствуется, наоборот, боль, что этого мы лишились, что в этих домах наших живут чужие люди. 1919 senede bu köyde, Буюк-Мускомья'da benim bitam rahmetli Urmus Feta badem çiçeklerinde doğdu. Bunda yaşadı, mektepte okudu, akayga çıktı, balanı taptı. Son elbette bizim halkımızın için kara günler geldi. Kırım'a kayıtkanda akayar kapalı idi ve vatanımıza kayıtıp olamadılar. Bizim Koran'da Akmeşit tarafında kaldılar. Her yıl bunda keleydik. O her vakit tarif etiydi. Bizler gördük onun vatan sevgisini. Pek sağınaydı bu topraklarına. Bugün onlar yok ama her yıl bizler balarını getiremiz. Çünkü onun tarihini bilsinler için bu duygular ben anlatıp olamam, bu genetik sevgisi. У выходцев и потомков деревни Буюк-Мускомья благая цель
помнить и знать те места, где родились их предки, сохранить память, передать это детям и внукам. Этой доброй традицией связать еще не одно поколение, собравшееся за праздничным столом. Asıl tamırlarım Baydarava'dan. Ben de bugün iki torunçamını alıp geldim. Torunçalarım bana birinci kere demek mümkün. Birisi 6 yaşında, birisi 9 yaşında. O ballar böyle bugün nasıldır bir tesuratlar altında kalıp gelip benim kulağıma yavaştan pek beğendik sizin yurtunuzunu bita dediler. Demek ki ballarımızın anına sinip bara. Biz bu annene içimizde canımız var iken daima korçalap devam edip barmak gerekiyor.